Na kire raundi turenda kwithwa tukiariria rwangiro wa mbithania kana koti tumenyithanie ni ata koti chita na mbere ni bibio bithara bire kotini. Unajua some of us barato takinya kotini turubwa kinya bokilukira kwina ngeti koti, so tukethwa tukira ketho bwa boy valid ama ni oga yetu tu ya ntuba mutuate nini kanko kwire mbere ya tuthwa tukikwira ni bautu ina borwari na ni bibio tukethwa tukiariria kwire mbere mantu yegie Bingwa Fest na Betika na Community. Betika na Community ni foundation ya Betika na Betika yambiriru kana foundation yambiriru mwaka yo 2019 na kwa kaita ukonde ni thirito yetetheria ayuthi muno mantu ni yegie michetho kwaya na uniform kwaya na mibira na nkuluki ukiria talanta. So far ni bethirito baita kiri regions tia Western na rabari Mumias Sports Complex, ni bari Nyanza Kenyatta Mamboleo Stadium, ni bari Lower Eastern Machako Stadium, ni bari Eldoret Sports Club na Ruarua Weekend Ndhiru, ni barari Miru aneo Upper Eastern, ni batierie Nterechia Nairobi, ni batierie Coast na ni batierie National Finals ira abatira wa mwankatha ikethru ikibwithikana, lakini I can bet na Betika ate ikethwa ire very hot, probably Meru, you never know. So katwetere now Betika ni bethiritwe bakiakikisha kana Betika na Community ni bethiritwe bakiakikisha ati ukilukira Bingwa Fest iji ni bawokeria atethi ni bawokeria muchetho na ni michetho yonthe. So far michetho iba imebwithia ya kaire Olympics no ntuba kwithirwa ati kuri na football, kuri na rugby na michetho ingi mwanya ira ithiritwe kiguna youth ba na mushindi na ithiritwe akinenkerwa milioni imwe na makyu ni ithiritwe kianania nthaka na ari kiri michetho ye no ntubonthe bethiritwe bakiawa ye wabianene na mwankatha ini bethiritwe bari na per region ni bethiritwe bakibwithia athletics ngiri 5 toto chionthe barenda kwakisha ati ni bakwenda kwithirwa bari na ngiri 40 kiri regions chionthe na ara mushindi kwithirwa kinenkerwa thiringi milioni imwe. First runners up kana namba ijira kanenkerwa ngiri 500, second runners up kana namba 3 akanenkerwa ngiri 250 na top scorer kiri matinda yayo ndha kethwa kinenkerwa ngiri 50 uni cia wengwa. Kiri rugby uni kiri rugby nwe mushindi kinyo ari nenkerwa milioni imwe. First runners up kana namba ijira kanenkerwa ngiri 500, namba 3 akanenkerwa 250 na player of the tournament akanenkerwa ngiri 50. Kiri basketball winner kana mushindi no anenkirwa ngiri 500, namba ichila kanenkerwa 250,000, namba 3 kanenkerwa ngiri 100 na MVP no akanenkerwa ngiri 25. Kiri athletics kana umatuki number 1 arinenkerwa ngiri 300, individual event winners no bakanenkerwa ngiri 100. Now michetho ni thiritwe yita na mbere wakaita karaya na ni thiritwe yukiria bonene sana atethi na ukiria talanta ukirikana ukiakwithirwa nura ari kinoru over the week kana weekend through nuronere bura matinda yara matibonene sana. So ye Bingwa Fest numwe na Olympics ira Betika bethiritwe bakibwithia nontu ri na matinda yayo nthe na football ye na basketball na ni ubite kwithirwa kinya yukiria muchetho yo rugby. What I can remember ni ati ni baratutiere pitch ya basketball Rakenoru. Thank you very much. Ni tha yiri kirukite 16 karibu sana kiri mubango yo chanchamo karukiro rwari turenda kwariria mantu yegie koti na rwangiro o mbithania. So ni bibiongo bithirwa biyeta na mbere kotini koti jethora ikaria atia na twina koti na especially out ya county ya Meru ni koti na cio twina cio na koti icio ndhere idila na mbiro kirorwa rende na mwambi na kadhambi kuma kiri koti ya Meru na koti ya Kidhongo batutariria nkuruki. Karibuni sana, thank you very much no tubotonera kanyaru kirorwa ri kadhambi na mwambi, thank you very much. So mbere bururu twenda kumenya bonga na judiciary ni nini, ni bibiongo bukwenda kumenyethia Ameru thai katwambirie na teledi. Okay, Iboega. Karibia Mike. Iboega mbitagwa Kadhambi kuma koti ya Meru. Ntugu eze ya kwaraniria na koti
iki ni CJ wetu Martha Koome ni kenda nto bakomba ikwiza tumba ikubereza mitaratara ya koti na kinya batwira uria tumba ikuba tethia bwega kuba tungatira bwega na kenda nya tumba gwikira ngwataniro yetu na akamiti ba koti bonthe. Yeah. So Mwambi, mtu akiawita koti for example ana expect kuona nini ugeta koti? Kintu kia mbere maikuitha kwina customer care desk. No tugira mbere witite buru. Weta mbere mo geta customer care desk kumba kwithira kiuria aroga atetherwa kenda umanya mbitite desk ine fulani gutetherwa untu fulani. So kire customer care desk je what am I supposed to do, like woninde mtu mo yaro kotini mbati kwethia ate ndakinya ke customer care desk mbere ma ukethera ugakaribishwa kotini au akethera ekuria ni ate ungombo gutethia kenda kuereza procedures cionthe iri kuendelea kotini etha register ya kuoneria cionthe na etha kuitethia akonie kunthe. Kadhambi koti ana twina cio so far Meru ndene ya Meru County. Karibia mic please. Meru County twina koti ya Githongo, twina koti ya Meru ya Tigania, twina Ngubo na Maua. Na okay kiri koti yi Mwambi tuzi kwina levels cia koti kuri koti ya thi kuri na high court kwina court of appeal twina cio Meru kwina koti nyingi mwanya kwina small claims kwina Kadis court kwina tribunal ichingi angima kwina koti mwanya koti. So for example court of appeal dila nambi court of appeal dira na magamba jara za tugegamba ire thiri omwethera gicindwa omba kuthira tenganirine igamba riro rere amwiro amwa gucokia gamba kairi kotini iyo court of appeal dira magamba jaja. So ntumba ko yane ambara kwa straight beta court of appeal ari yamba iria koti nini ya thira koti nini riu gotanganirwa ugacokia court igamba nandi court of appeal nandi. Small claims dira nambi small claims edira kana marei ja nthiguru ya mbeca cia million muntu no ethere ne randure yaku la less than a million la nthiguru a million kana kinya za mitino ya barabara lakini ugetaia ngarama si nthi ya milioni imwe riu no wije ki koti ya magamba ja manini ugeka kesi ekuo no ukathikirwa na kesi ici cithiraga ndene ya ntuku 60 kwa ndene ntuku 60 kesi iu ni batere kwithirwa ithiri ya small claims. Kethro ngida ya mtu nthiguru milioni imwe na kamwa weta high court ugachokwa small claims. Kintu kira kionthe kindi nthiguru milioni imwe kijaga ki koti iu ya magamba ja manini na ndene ya Meru kwina koti izire kwina court 1 na court 2 ya magamba ja manini ya small claims. Ontumo kumenya bomba kwithwa bwichumbura antu bate familia sana Mwambi na koti ni magistrate na high court maybe what's the difference? Magistrate wetha beba koti nini judges baraba koti nene kwina koti nene na koti nini. So badila na maamba mwanya kana what makes them different? Ibadira na magamba mwanya judges badira magamba jara manene buru judges magistrate koti magamba cha manina nini jako nini. For example kore thaizi ugaikwa ke magistrate ngakora ngaikwa ke judge. Okay. Yes. So cases ya murder, robbery, unity high court. Robbery tikesi nene muno itake koti nini. Yes. Ama for example ya miuda magamba ya miuda jela yake koti nini. Ya teta kire high court. Teta muno ki high court. Yes. Is there a way for example eamba omba kuibotea neri kire magistrate court anto wita court of appeal weta high court? Ukaja kwithirwa utanganirwa lower court kire magistrate kire agambithania baba banini witaga high court ugachokia machokio no batere guchokia machokio ndene ntuku 14 ukaja kwithirwa kinya high court itagu favor uri okwendaga kana utanganirwa ni uria high court yomba igugutwira irio witaga court of appeal. Na for example ukia kwithirwa ndine ya mbara yakwa ni ngubwa judge wa high court uju ya katira atirari tabobwa ya is there a way
mtu eta kire high court ingi kana you can only go to kana kiomba wita kire court of appeal mwambi ubati wita kire high court ingi kana bobote kire tu ubati akiwita kire court of appeal. Yeah. Ukeza kwithirwa utanganirwa ni uria koti yu nene yauga witaga court of appeal utumba gucoka high court kairi. Yeah. Nonga kesi ekethira yenderete ukaigua utina imani na mugambithania uu no urombe lakini wena sababu ching'ani cia kuuga utikwenda omba kuthikira kesi yaku teo uu kumurego uu no mwaka withirwa wena sababu ching'ani. Yes. Tribunals ni koti? Tribunals ni koti. Chidira na manto ja rent, residential, chidira na manto cha cooperatives. Yeah. So these cases you want to kuachia rent ndemenya weta kotini direct no tribunal? No tribunal you. Lakini nande kwina watho buraumire bwa deposit, kwina deposit iji antu bare agatia rent ukarea mbeca cikarungamira nyomba riria ukarite ku. Riria uria gukomborithite nyomba wathama rega gucokeria wina uhuru bwa kuija gikotie magamba ja manini small claims no ga file magamba ja uthai tukujetikiria ja deposit. Very well. Yeah. So it kitukipo with Judiciary Dialogue Day. Niwe kana wori Judiciary Dialogue Rozo iriwe kethira ikuruzo yo turenda beje kotini beje bomba kuthira kwetwira nkuruki mibo baije nkuruki. Yeah. Batwire gukuthithia bwega uzo utikuthithia uzo bwega. So who ni bawo ketho bakiari na ibawo ketho bakiarirwa kuketha kwina desk mwanya o kethira imagamba ja munda kwithe kwina cio etha cases cha criminal kwina mwanya EACC kwina yo kila kitu desk yo mwanya so no wokeja kwithirwa kiarirwa kana ni anto public. Yes. Anybody. Yes. No okay, tu kwithirwa kiuria like kethiro ri a question and answer kana ni speeches bokethwa bwitwira or what will be happening? Question and answer. Yes. No ri kiuria agacokerwa na ethe kwina utethie nabu na ethe feedback yu baga twachio kena tutha twimenya na tugwita guthuku na tukutikuthithia bwega. Nkiongera au bakethira bena kanya gakwaraniria na gambithania imwe kwa imwe nontu jarira bethara bejete koti ithera ye kesi bejete kuthikirwa kesi na igwito kuzi kwa urojo bakethira bena kanya gakwaria na gambithania baba nene bautwita judges na kinya baba bange ba magistrate na gukethirwa kuina metha yuto kwirirwa cia kuma borisi kwibo bara kesi ciao cikwamite nontu bwa kwa borisi bakethira bena kanya gakuria kwina bara bakethira bakiuria kiuria kukurukira probation matters cha children rujo ikyo gitumi twijite aja kigenda tukomba kuba gwata ugeni muntu ezerese thina ciawe eje orie mitaratara ya koti uria yitaga na kinyeze yatwire uria tumba gwita na mbere bwega kenda in future tumba kuba services njega kana tumba kuba tungatira bwega kurukia uria tubatungataira. Okay. Yeah. So mtu akiakwithirwa ena kiuria maybe kinya mtu utakinya kotini kana mtu ene ambara yake for example kethwa ndine yamba kotini na nikuibwa yaka kwina kiuria kiumba ati kuuria kiuria ntumire kuuria judge ari akarindiara I can still ask that question. No urie twina mathandu kuja gwikira biuria tukethira twina turatasi tukaba turatasi muntu akaandika na lugha iria akwerewa kinya kethira ni kimiru twina atauri bagataura muntu akaandika kiuria kiawe nekire inbox ne withanduku ne riu na tugachokia biuria biu bionthe wow tugabichokia. Okay. Yeah, rojo ntuko yonthe ijo manzo tukethira twithithaia kuma thainya monko goro 5. Okay. Yeah. Na ukethora ina kiuria thaine no kwenda kwithirwa kiuria ataalamu baba kuma kotini no withirwa kiuria ukilukira 40188 kana Facebook fan page yetu ni Weru FM na mbere ya tuchokera kwithirwa tukimenya nkuruki tunabonga na judiciary leo na mbere ya tuchokera kakumenyithia ati ukia kwithirwa no amukaira mbecha cia Inua Jamii kuri na mutaratara yumo yaro ya kwithirwa kia amukira mbecha cia Inua Jamii ni mubango yo thirikari rungu rwa Ministry ya Labor and Social Protection kire department ya
social protection and senior citizen mubango yo ambiririo mwaka wa 2012 na ni mubango yo tira ati antu baraba eno kurubwa nkulukia miaka 70 niba kwithira wakiamukira kagina kanini ga kwithwa kaibokiria dene yo turobo kuluki antu baraba ena mawathe ya manene batikumba kwithirwa bai kundia kana kwirumia kinyabo ne bethira wakiamukira mautethio ya kuma kana utethio boku makire thirikari na nende bethira baita kwira mbeche kirituo mwanya either kwa DCC kana bankine somewhere nonto bo wale bonekana ati ni onto bwithirito buri bubu mo sana kiribo nonto maybe bamwe batumira ngarama mbecha waira bawita kuwira no chuba kuwira no chuba tumira ile ngarama na bwethiro buri ontuburito sana kiribo now no ntubo mantu yani yothe tubo nene na barenda kwa kisha nende department ya social protection and senior citizen affairs barenda kwa kisha ate mbechi ni cyo kinyila kirithimo we directly kuni kuatia baketha wetu makiri mpesa kana kiri line area yonde utumira wethiro witumira line ya Airtel maybe kana kwa Airtel money baketha bayotumira kwa lakini no ntubwa mantu ya ntukaya kwambiria thaine ndi mantu ya yari karika kiri mpesa now kiri mpesa okay ya kwithro tina line iri registered uketho bubu mu kwithro kya mukira mbeche iji itahore line thiringi ya narimu ake ya Safaricom registered alafu make sure registered na kibanda yaku wo kwa mukira mbecha nikienda mbecha isi ethwa ciitumwa direct kiri line yeku na ku withdraw mbecha iji ni utububu uthu sana inya star wikire tu maita ya thatu alafu wikire hash star 222 hash and then itakire inua jamii withdraw from agent ikira agent number ikira agent store number and then confirm kwethira no kwenda ku withdraw mbeche iku makire inua jamii wallet eku yitekire mpesa alafu ikira mpesa pin eku na hapo mbeche chaku ukanenkero wow agent ba Safaricom bari konto kwonde endene andikuru ya Kenya so na ro kethruori na mbeche chaku cio tumwa wa mukaira mbeche isi inua jamii please make sure no weta kwithirwo kia mukira mbecha iji na ntubo kumenyethia tu ni ate ikiendekana kwithirwo line yaku iri na mbecha nikienda omba kwithirwo kiinya star 2222 ashiu nikienda withirwo kia mukira mbecha ciaku mbecha cia inua jamii mubango yo ni mubango ya thirikari yo ukiria akuru na ntubara batyo chiumba now atuchokere twaririe mantu ya judiciary na tumenye court kinyankuruki na procedure ya mantu ya yonde ya maybe no itite ko file case kana kure ya mbarero ukwenda withdraw we file mbere no monka wite ko polisi kana no weje court indirect ila sima fikari kana igamba kuna magamba jara withdraw bitangi polisi bongo bara okay na ndio no ile kenda ko gamba kugera succession polisi tira sima weje 14 kana wite ko polisi kana ya watibu na kuandika barua ya tibu yeah ukiandika kuna beneficiaries bote wale wakiandika hiyo barua na ile tibu yeah ndio ndivyo ndio bakiri burage ndio kwa email ndio ndio na email judiciary na retere mubango ndio to file amba kwa nanja ya ta file ya kambare ya wenja aga file ndio ita anja kali ona uja sorry okay please mwabichokera ulingi okay kwina magamba jara borichi bongo bareta ja bijao cha tugeba kuthitanga muntu na kwina magamba na ndeja munda ja ujate kuitia borichi cha muntu ambairia kwa chibo etaka andikiro baruga ya chibo kuandika beneficiaries bonde omba kuthira kiandika beneficiaries bonde leo nande agachoka ageta no ete arugura email achoka karugura account e-filing chajo ndito kuya tukeresanira na urujo raba mba kuya bagituma era e-filing yeu onto tebe inge ba umemenya kena tuberesa ore rugurawa norombo tumira e-filing yeu nkuruki biratri kadhambi yes ni mwanya yo cash bail na bond cash bail ni area wathomerwo mathitango ria mbere koti ni kwejaga kanyaga kuria mbecha bari kendo komba ikugamba kesi eku ukiumaga nja tuge for example ukuthitangi na kesi ya kuinyangia into weza ukaewa mbodi na ina nyakanyaga kuita mbecha bari
kwina mbondi igintu kira gikurunga maira kiomba kwithura ki either title deed kana logbook kana payslip. Au weza kwa kethra wae wa mbondi engirie kana ukaewa cash bill iri nthika thiguru ukaewa cash bill mbecha bari ongiri murongo mugwanja. Kwina muntu ura umbaga kwithura atina mbecha iu lakini ena title kana muntu wawe ena title tutiumba kujukia title ya muntu uyu thitangi wengwa atiumba kuirungamira lakini arungamairwo i muntu ungi either muchore na ethra title aretete no monka eta amithithiria valuation tuone munda jo ijo ambesi ngana kethri jo kungana mbundi ewu wei kana kethri logbook no mukanya the valuation arete document tionde including iyo logbook yongwa na cash bill nyo imbecha bari ya na kwina kinya personal board ira wirunga maira wengwa na kibande giaku ukerwa ikoti utukwewa personal board ya 20,000 tukajukia form tukujuriria tujukia kibande giaku na details tiaku cionde lakini ukezi gwita ukaraga kuija koti ukaura no ntu baba inge ibajukaia kanya kau akauga no ntu tekionde turi kibande ndairungamirire na kio nteza koti yankaura rindi rio kagwa tuoretwe mbesa irio kueisia kwirungamira ukamba guchirita chite na thirikari riu nandi ukarendene na ibibibo weta confirmation of grant i magamba jaja succession tuge mtu na pasire o pass na ria into biawe nandi tuge ana baba kwendo biga bageta bakarete gamba kotini bakandika petition iyo nguga nandi bete kwa chibo bakandiria baruga nandi bakareta kotini riu nandi bakomba kwitha be file bakaganirwo interview yes nibi imwe ya mantu yara muntu omba kwithirwa enayo kiri itarea kwina disputes maybe what are this mantu yara ya kawaida ya withire mono ndene ya mero mantu jara tuonete jakireta mbathukano kinja ni miunda especially akinyire gitara kuga into bia mutigaire riu iro bethera bena thina na iro beja kotini kwi family ira nyingi ciejaga na abathitangite gikukia mwendo wao bomba kugana into bia we bakaraga ikugwatanira au kotini jukaia kanya ekubagaira na kwina bangi bara beja bagwatanirite bakirana ng'ania ageta akina kesi yau ya weti thina lakini mono na ara thina kumira mero ni miunda so what can be done maybe kunisa diche mamba ya miunda ingwitikia antu kabatere kuritanwa kugwatanira na kinya aciari beto bakerwa muntu na igage moyo wagarokira ana baku atiri ugwogeta na bibi gichunge uni kathambi ngeta na kina kenda rira nkethira anteo ana batika kare bakirwaga o muntu ethirwa ize uni ndi na kina te atukuga aciari bakwe lakini muntu na karaga akiraga ana bakenda tuthiria mantu zuza magamba ja miunda na kwina miunda engete na inya taitu antu bageri kuthingata monko komenya wina taitu etika kare gitare onthe utijare ori no into no bijukwe where you come from itabu mtu kuira hai moyo kongera umenya koti neretere nya kintu gigwitwo mediation ko bakethera jabatu kithongo bakethera batikwereanwa tuteamba kwamba bathikira mbere twamba kwitha twibatuma mediation bakethera bakita bakarerwa i mediator tutari court mediator thirikari koti baandikire mediators beta bakarirwa bonde ja family bomba kwitha bakereanwa report yo mediator ketha ichoka kotini tuketha tukiadapt report yo bakagairwo munda kuringana na report yo bethera batere eno na ndikoti eje kathikira na ndi omo yes kinyamero twina ofisi ya mediation nene mono na nitungata irantu bwega mono antu ibeza mono na bakarirwa kinya bara bakari na thina mono batikwenda kugwatanira ibomba kugwatanira na ngwatanirwe ikomba kuijanja so kya kwithirwa tena ngoi maybe ndi taunine mwambi na nkuibwai niko too free ndino tuboko ile town na kure yamba ruri kuendelea kotini no be na kathikira no wije no kathikira sitaulizwa otombo kuria buru ukeja kotini utonye no karendi no thikire gamba so ndi kotini bati imawatho ye kumbati kuthiatira mawatho ja kotini akikutha gwe gukira na thimwe gwikethera yoretu kana silent
Okay. Na nikisikia ni kama judge hajanifurahisha. Naweza shout. Ario kimbo shout. Yeah. Yes. Ko kedra weringo baini. Ndio bakuwa article 37 inanipea ruhusa. Ari utiumba kuga kwine gitarira kinyabwe muntu uga gintu gikuthuthekia antu batheko uri mwetu bagakira utiumba gukara ukiara irio antu bara betikiritwo kwariria kotini no ura wine gamba kana wakiri uri orungamirite muntu akomba iku address court. Yeah. Kwi mamba ya tibu ithairwa weruni atumba kuthikirwa ni antu bangi which are these cases? Imagamba jaja defilement riria mwana atumiri buthuku gukurukira gutuma ndugu ya wendo jau tutumba ikuthikira ome kana uria antu baria bari jau jathithairwa chambers na kwina kinya magamba jaja ja gutigana ja divorce nontu bugatigana na mwekuru na arua arafu bukeja kugambirwa mbere ya antu kwina mantu jara ja ndene ja family butumba ikugira mbere ya antu kwa magamba jajau jathithairwa ndene. Yeah. So mungami kia kwithirwa maybe dene yamba kotini na no mbumbe kuromba judge maybe either yambarire akaboni media kana rikathikirwa na ndoba ingi a common case tu. Yes. No ithiro kiromba na judge agetikirie romba riu riaku no ntuigamba meire yaku. Yes. Nikaua no te kugo comfortable no ithiro te kugo nya comfortable kwari antu baingi no bethere bakiro baumare kidogo igamba riu riaku riathira bachoka kairi. Yes. Do I need no mwankambe ana itumi bia kwithwa ndikwenda antu no weza na itumi na kinya no withirwe ukienda utikwenda ikuonwa ikuo gwito kuzie kana nya tuge gwi case irio utikwenda kwanikwa twina wontu kuria gwitairo kuje sauti yake ikigi kana utikuona sura. Yeah. Mantune yo ko jiri no mwankambe ndio personally kana no mbandike maybe reo document no ithairwa waandikite taarifa yaku kwa polisi ira tuitaga statement na ndi nio mutongerio mathitango akuragia biuria athingatirite mantu jara waandikire kwa polisi na ija bateri gwitania na ura waandikire kwa polisi na ndi kwithera kwina kuandikwa kwa statement no keza gwito kuji wengwa utiumba kuandika arafu urega ikuija. No mwankambe ndio no mwanka weze urite okuji tha ici tukurita okuji na njire kwithirwa ri kotini kana mtandaoni ugatoka login ukadimitwa ugaitwa okuji wi mtandaoni no kurwe biuria. Yeah. Au kwa mitandao mtu utikusikana no yamba no athikire yamba kire mtandao atiumba kwadimitwa. Yeah. No monke thirari mwene gamba no tukinyokeza kotini ukorithiria kesi twamba guguria uwe wi uge kesi yu kiri magamba jaja uja kuthitanga gikuo ukethirwa wi one of the beneficiaries itugwithikaira na twakwa information lakini utiumba kuma from nowhere weza uturia kesi ya karo ikariate tutiumba igukuira tutiumba. Okay. Yeah. Na for example kia kwithirwa nkwenda kumenya kesi ya mwambi kethirwa ri tukumbi for example as a media person. Yes. No mbiro kwina gintu judiciary introduce gwita public kiosk. Yeah. Public kiosk ni arako uthira wina case number case chatu na ndende na case yun. Yeah. Uketha wina case number kwa utagi public kiosk ya kuonia arokethira witaga case number u ne ntuku iriku ne keza ntuku iriku kana thai kambira thaingana. Yes. Okay. Yes. Kadambi nimbi mwanya your mention hearing ruling what is the other judgment. Mention ni kukwetwa gwa kesi indira wezite kwewa ntariki ya kuthikirwa. Hearing kana mbere mbita ke hearing au ke mention no withdraw we ikanyaga kureta babaruga jara jaga atetheria kesi yaku jo kujibwa aku iro ri wita wa mention ukeja ukareta document ciaku. Hearing into kwira kesi yejete kuthikirwa ukeja na kujiba aku bukathikirwa. Ruling ni uamuzi bwa koti uria koti ikweja na mwerekeo uria gugeta na mbere. Judgment ne kuthiria kesi koti igatua ekugite gamba. Yeah. Awe ndi ni okamenya kwithirwa ukendelea wita kethwa eta to higher court. Yes. Na kinya kwina ruling ethira yegamba tuge for example kesi ya criminal uratete wanditanga uga no nkuurite na koti ikuthikira akoje barutererwa mathitango baba prosecution witnesses
ikubathikira yaigua utiri gukunji bung'ani riu koti no ithiririe kesi na ruling on a case to answer kesi no ithirire au ukaa utita na mbere ki kesi rutererwa kuidefend. Okay. Yeah. Aha. Mwambitwire e-filing ni mbi na kwethirwa no bakubwithia e-filing kwethirwa ni woni kana iwakili. What is e-filing? E-filing yomba kuthithwe i mtu individual kwina state organs ja prosecution ou na no embe kwethira kithithwe iwakili. That is a law firm. E-filing ukenda kurugura account eu we wengwa individually no monka withira ukenda kuthitanga na ndi tugega kwenda kuthitanga mtu kana kwenda kuthitanga eku kia mutigaire. Yes, that is when you can open account on e-filing. Yes. Na ngafile na kanari kana ku e-filing orugura ni kuona jurisdiction eku na ndiguo kauga kwenu tuge kwentura ndi central me deal na Githongo Law Court na kwina gaito Githongo Law Court ni thaina gaito mobile court na no ithiro gitara kwenu nderiku etha igaito kwenu ugatare iwire akwina ugwe. Yes. Na nkuona kuri na no mention mobile court. What is a mobile court? Court ni tegaira antu bala bakuma kuraza mono ja batu ndene ya Meru Law Court tuitaga mobile court timau toka judiciary ni onere ni bwega kunyianyiria kinya antu baba betu ateza baba betu ngarama cia kuija kotini kwa hiyo antu batimau bala benderea bakagwatwa betaga bagekwa kwa polisi timau koti ikauma naza ina magistrate na karani na accountant onde koti yongwa tugeeta kwa polisi tukathithiria kesi yau na tukabathiriria au tukabanyanyiria ngarama cia kuija. Okay. So mtu onara temea kuya koti ne Meru kana no eze rieze lakini antu banara mono tuthithiria kesi cia Timau police station nonto gutaurira ngarama ciao cia kuija kuraja. Yes. Okay, ni convenience yo. Okay, I see. So for example kethro ndi Meru na eamba dendare ambirwa Nairobi kundodo ubombekana for example tuthitanga mtoro mbitirite Meru ari no mbita kubwithira ambara yakwa Nairobi no ngagukethirwa agigwitiria riu agwitiritie Nairobi bware lakini no monga wejane sababu injega na indito cia gutuma kesi ithamwa lakini akeza kwithirwa tuge agwitiria mantu ja akuthithirie Nairobi na manjuru jakarekire Nairobi na kila kitu kia thoma kirone ne jakarekire Nairobi riu no muthithirie Nairobi. Okay. Yeah. Now Mahambayana, this is a bit controversial. Kinya mutaratara ya ku file no the same na yangi ari magamba ja ana chetha je free chau jange jetha je na charges magamba ja ana ukenda kuthitanga gamba ria mwana no monka jamba iria mbere mara jamba iria mono igi children officer ukenda kuthitanga muntu na mantu ja mwana no monka yamba iria ge children officer oja report yeu oja kotini orugura account iwe e-filing gatuka twibaitana nya mono nkurukia yo rozo peja either free of charge good file gamba ria ana. Yes. So bere kambiria na kire children yes. Children officer. Okay. Yes. Kuri koti mwanya ya Mahambayana kana is just the same court? No koti imwe uria gwitaga na mbere magamba jana jejagarira bware manoburu no bateri kwa mtu kanya mbere ukona kethira kare muikure ya buru ugetagi abisa watwana na ndikinya waka ageto uregete gutumikirana na ndi kware maburu irio kubejaga koti na koti nyo ni imwe kesi kaejaga ake ikaloketro magistrate fulani eje kerwa yeje geta court 6 kaire kinya system ira twinyo tha ici ni gwikira kesi automatically wa file ikauga court this. Yeah. Okay. A case is defilement. Defilement chita magistrate court no chita koti yonde. Okay. Yeah. Na chukabiria na kiri polisi. Ugeta kwa polisi weto report. Yeah. Polisi badhuranire kesi bona kwino kuje bungani bakureta mtu kotini irio bareta mtu kotini na kesi ikathikirwa. Yeah. Kitambo na iba swante bakiwa utomo 14 kufuata. Utomo 14 kulingana na ntu ura bere yakwa irire mtu eja athomerwa mathitango egita ria mbere no weza kwa ntuko ya kuiza kuewa statement maandiko jara jaandikithitwo kwa polisi kwa hiyo ijo jaeja nawa in 2 weeks time
icio beta 14 ya na nwithaira we imbondi no uri mbondi ntuku iu uringe werwe pli urire pli ntuku iu uthitangirwo thomero mathitango no uri mbondi ukana bare mawai kuria mbondi ibo beta ntuku 14 na aria nchera kenda beza ntuku mention kwewa taarifa iu ciandikithitwo kwa polisi yeah. Nice. I think that's all and it tere mwankaro yo. Rozo kuma thaa 5. Okay. Yes. Kana kurikio kwenda kwira antu kutarera. Rozo itugukaribisha antu Meru Lokot beze twaranirie nabo agintu kila kionze mtu amba kwithirwa akienda kuria kiegeni na koti Rozo be karibu kila mtu akethira ari au twita yari kubuthikira kuma judges kuma OCPD kila mtu akethira ari au tumbe kubuthikira na kinyabu ingwa bombe ikweza butwire ura buringienda tumba kubutumikaira nkuruki bwega in future. Okay. Yeah. Kurandi ngenda kwira antu ba centru mea kotie ko edil na centru na ya kithongo na centru baraba tumba kuthira bakija tukira tutumite link ke mtandao Facebook na uo WhatsApp status nambi twaba tumira link virtual ira bomba kutha bakiure bioria biao inyagi virtual session kiba bakitha bakiaraniria na judge directly. Yes. Yule mantu yo thite sana no tuba mitandao. Mono. Yes. So kukethwa kwine karo kithongo na Meru. Na Meru, yes. Kini court tionde. Kukethra mantu jaja jethithika ndene court cionde cia Kenya. Kwa hiyo antu bara bethara beba maua bageta bo maua kwina bara bethara beta atigania bageta bo tigania kwina baba be north north imenti pakeja Meru au na kwina bara be central imenti bagaitia githongo na kwina bara bakethera be nkubu milimani Rozo i national day ya dialogue day ikethira ndene Kenya court cionde cietumika irantu kubathikira itukwenda muno kuigwa utungata bwetu uria bukari uria baringienda tuthithia uria baringienda kwithirwa bate kwenda tuthithia mena twithirwa tutikuthithia bwega gukethira kwina inya anti anti corruption EACC bakethira beba uraia biuria na kubachokeria biuria. Okay, yeah. Great. Yeah. Na just to be sure ini ya mtu wethe urethirwa wine yamba kana tene yamba kotini kana you are an interested party. Yes. Amicus curiae. Yeah. Muntu wothe uhuru menya wamba kwithirwa tena kesi na arua ukauma arare ukathangwa imuntu agagwikia nya koti mbere ugwokinya. Kwa hiyo no monka anto ibeze bamenye mitaratara ya koti ura gwitana mbere kotini. Okay. Yeah. Thank you very much. Na kinya polisi bakethwa. Yes. Okay. Yeah. Great. Thank you very much Mugambi na Kadhambi, asanteni sana. Tunashukuru ningwetikia tutethia ntubele bathatu Meru. Yeah. Thank you very much. Asanteni. Mutegeri wa Wero TV katuchokie rotero arungi rwa TV na tumubango ywa chanchamuka ni yitita na mbere tukethwa tuchokera in the next hour tarikia kuthomera nteto na njira endaya ni Dorcas Wakaria wetakora tuchokete.